Почитувани добровечер. Вечерва гостин во емисијата Стафа е Саша Николиќ, советник на Демократската партија на Србите во Македонија во Советот на општина Куманово. Господине Николиќ, добровечер и за вас. Добро вечер. Хвала на позиву да будем гост вечерас у вашој емисија. Уедно желим да поздравим ваше гледалце и да изразим велику захвалност што вечерас имам част да се на вашој телевизија и вашој емисија обратим на српском јазику. Желим да изразим и велику захвалност вашој телевизија што у свом програмском определењу да емитуе програм на македонском и емитуе и програм на српском јазику. Вие сте тука со повод. Завчера Демократската партија на Србите го прослави роденденот. Токму на годишнината на партијата, вашите сопартици покажаа дека имаат огромна доверба во вас и сте назначен за генерален секретар на партијата. Што значи оваа функција за вас? Така е, на 24-ти роѓендан Демократска партија Срба одржано у Скопју на седници главног одбора, која е поред свог свеченог дела имала и радни дел. На моју велику част и задоволство, партиско руководство и чланови главnog одбора су ме назначили за генералnog секретара, вршиоц ВД генералnog секретара Демократske партije Срба, што е велико признание за мој досадашни рад у партии и допринос кој сам дал у побољшању Демократske партije Срба. Моје чланство и мој рад у Демократскoj партiji Срба je počeo 1995. godine sa mojim punoljetstvom, upravo na treći rođendan Demokratske partije Srba, kada sam svečano bio primljen u Demokratsku partiju Srba i pre 2 dana, jedna mala simbolika, ponovo na rođendan partije, sam izabran za generalnog sekretara partije. Dok sam došao na ovoj poziciji, obavljao sam veliki broj drugih funkcija u partiji. Kao što sam rekao, bio sam predsjednik omladinske organizacije iz podružnice iz koje dolazim, podružnica Gornje Kojnare, moja matična podružnica. Bio sam predsjednik podružnice Gornje Kojnare. 2010. godine sam izabran za potpredsjednika opštinske organizacije. Na posljednjim lokalnim izborima 2013. godine sam postao savjetnik iz redova Demokratske partije Srba i Koalicije za bolju Makedoniju u Savetu opštine Kumanovo. Tako da ovaj posljednji događaj je kao jedna kruna mog dosadašnjeg angažmana u partiji. Jer vođen mojom filozofijom kako treba reagovati, kako treba raditi u partiji, da onog momenta kada sam postao član Demokratske partije Srba kao Srbin, mislim da je Demokratska partija Srba prvi, jedini, najbolji izbor za političko angažovanje Srba u Republici Makedoniji, a u nikom slučaju ne bi trebalo biti rezervna ili druga varijanta Srba u Republici Makedoniji, posebno Kumanovo. Kako funkcionira DPSM na lokalno nivo? Demokratska partija Srba, opštinska organizacija Kumanovo, sa zadovoljstvom mogu da kažem kao njen 5-godišnji potpredsjednik, da je najbolje organizovana opštinska organizacija unutar Demokratske partije Srba, da u svom sastavu broji 22 podružnice, obuhvata skoro sva naseljena mesta u opštini Kumanovo u kojim žive Srbi u većini ili su zastupljeni u značajnom procentu. Pored opštinske organizacije i opštinskog odbora koji broji 40 članova, možemo sa zadovoljstvom da kažemo da ona lepša strana svake partije, pa i naše Demokratske partije Srba, opštinske organizacije u Kumanovu, imamo aktiv žena koji funkcioniše besprekorno, koji opstaje dugi niz godina i u mnogome pomaže kako u samim izbornim procesima, tako i u drugim aktivnostima koje imamo za poboljšanje i kvalitet naše opštinske organizacije. I na kraju bi završio odgovor na ovo pitanje sa našom omladinskom organizacijom sa kojom se posebno dičimo, da kažem, na neki način, pošto je to naša udarna igla, naša udarna pesnica na svim dosadašnjim predizbornim kampanjama, na svim skupovima gde su u velikom broju i veoma dobro organizovani bili snažna podrška opštinskoj organizaciji i Demokratskoj partiji u celini, pošto i ona stara izreka kaže da mladima svet ostaje. Iz ovog razloga ne treba da brinemo za budućnost opštinske organizacije Demokratske partije Srba u celini.
Демократската партија на Србите во Македонија често е критикувана што е дел од коалицијата за подобра Македонија. Што беше пресудно ДПСМ да стане дел од оваа коалиција предводена од ВМРО ДПМН? Видите, значи сви ови, не бих рекол напад или овие критики кои се упучени на адреси Демократска партија Срба, да можда ни е идеална на коалиција у која sada функционишемо, да сме можда направили лош избор, су резултат тога што поединци или неки делови поединих политичких партија изјавлjuju и показуju велику нервозу, затоа што е у овом тренутку Демократска партија Срба една модерна, јака, снажна, добро организована политичка партија која на нашој политичкој сцени у Републици Македонија veoma dobro kotira i sa stabilnim članstvom je izuzetno jak sastavni deo koalicije kojoj pripadamo. Ja bih gledalcima vaše televizije uzeo za pravo da objasnim neke detalje u ranijoj istoriji Demokratske partije Srba od samog njenog osnivanja, kako se je kretao kroz izborni ciklus život Demokratske partije Srba. Naime, mi smo 1994. godine prvi put izašli na parlamentarne izbore u Republici Makedoniji i tada je Demokratska partija Srba u onom izbornom sistemu koji je tad bio na snazi imala dva kandidata koja su bila u prvom krugu na poziciji broj 1, daleko ispred svih ostalih kandidata u to vreme. Nažalost, u drugom izbornom krugu naši kandidati su izgubili i to su izgubili od u to vreme kandidata iz redova Socijaldemokratskog saveza. Još tada je, na tim prvim parlamentarnim izborima, Demokratska partija Srba je bila sprečena da nema svog predstavnika u Sobranju Republike Makedonije. Nakon toga, 1998. godine, isto tako parlamentarni izbori, gde je u to vreme na snazi bio kombinovani izborni sistem, ponovo je Demokratska partija Srba izašla samostalno na izborima i u toj godini smo imali negde blizu 15.000 glasova. Nažalost, i tada naši kandidati u direktnom, bih rekao, političkom obračunu sa protivničkim kandidatima nisu uspeli da izbore mesto u Sobranju Republike Makedonije. Onda je došlo do promene izbornog sistema i 2002. godine po prvi put Demokratska partija Srba ima svog predstavnika u Sobranju Makedonije. I sada dolazimo na ovu situaciju o kojoj ste me pitali i o kritikama koje su upućene na našu adresu. Ja moram da objasnim svima. Znači, te 2008. godine u Demokratskoj partiji Srba nije postojao niti jedan moment dvoumljenja oko toga da li trebamo da ostanemo u koaliciji sa SDS-om ili trebamo da izađemo iz te koalicije. Svi opštinski odbori, svi članovi glavnog odbora, svi predsednici podružnica su bili jedinstveni u stavu da koaliciju sa SDS-om trebamo napustiti iz tog vremena nama poznatih razloga, pre svega zbog neispunjavanja već unapred dogovorenih koalicijonih dogovora. Onda je došlo moment kada se trebalo da se odlučimo da li na izborima da idemo samostalno, kao do tada, ili trebamo da uđemo u koaliciju sa tada partijom VMRO DPMN i u to vreme se stvarala i ona velika koalicija za bolju Makedoniju. Tu je istini za volju bilo podeljenih mišljenja, jedan dobar deo je bio da idemo samostalno na izborima, ali te godine, te 2008. godine, Demokratska partija Srba je pokazala veliki stepen demokratije. Tada na glavnom odboru, poštivanju svih članova glavnog odbora kada je bilo glasanje, većina je odlučila da pristupimo koaliciji za bolju Makedoniju, odnosno sa partijom VMRO DPMN. Te godine, gledajući sada iz ove distance, to je bila veoma hrabra odluka. Odluku koja mnogi nisu očekivali. Ali kada pogledamo ponovo sa ove sada situacije u kojoj se nalazimo, to je bila i pre svega i iznad sveh veoma pametna odluka Demokratske partije Srba. Šta bi se desilo sa nama kada ne bi ušli u tu koaliciju, gde bi sada bila Demokratska partija Srba i gde bi bili uopšte Srbi u Republici Makedoniji. Ja sam siguran da sve ove kritike koje su upućene nama, svi ovi koji nas kritikuju da bi se već sutra, kada bi bili u situaciji, menjali sa nama i bili ovamo gde smo sada mi.
Во Куманово функционираат повеќе српски невладини организации, нели како што се Српски вест, Српската заедница во Македонија. Дали овие организации добиваат финансиска поддршка и имаат финансиска помош од општинскиот сектор за култура, но од друга страна и од Министерството за култура? На наше велико задоволство у општини Куманово и у Републици Македонија постоje неколико невладних организација кои воде рачуна и бригу о свему ономе што значи живот Срба на овим просторима. Ја бих почел sa културно-уметничким друштвом Српски вез, кое е едно најмладе културно-уметничко друштво у Куманово и најмлади члан наше породице, така бих рекao. Културно-уметничко друштво е формирано у основи sa ciljem да приближи народне традиције најмладој популацији, да кроз упознавање, кроз неговање и кроз очување великог културног богатства нашeg српског народа, али уедно и кроз неговање и поштовање и великог културног богатства македонског, нама братског народа. Кроз игру и песму да пресега докажемо братски живот на вековни на овим просторима у Републици Македонија. Српски вез у овом тренутку е поделен и функционише у 3 секције. Постои фолклорна секција, постои секција коju сочинјавају вокални певачи и постои инструментална секција, односно оркестар. Најмлаđe smo културно-уметничко друштво, али smo veoma dobro pozicionirani na ovoj kulturnoj mapi Republike Makedonije i mogu sa velikim oduševljenjem da kažem da smo postali prepoznatljivi ne samo u Kumanovu, ne samo u Makedoniji, već i u bližem okruženju, pred svega tu mislim i na Republiku Srbiju. Na naše veliko zadovoljstvo, podrškom Saveta Evrope, koji je projekat koji je finansiran od strane Evropske unije, a projekat koji je dobila opština Staro Nagoričane, uz partnera, uz pomoć Agencije za ostvarivanje ljudskih i nacionalnih prava zajednica ispod 20% u Makedoniji, dobili smo projekt i ubrzali formiranje podružnice Srpskog veza u opštini Staro Nagoričano. Kada pogledamo Srpski vez u Kumanovu koji broji preko 100 članova i kada pogledamo broj članova Srpskog veza u opštini Staro Nagoričano, onda koji broji 90 i nešto više članova, znači mi u ovom trenutku imamo 100 aktivnih članova u našoj, tako bih rekao, najboljoj priči unazad nekoliko godina. Mislim da je ovaj projekat dao nama puno vetra u leđima jer smo napravili veliki broj nošnji, obučene su žene koje će u budućnosti da izrađuju nošnje, tako da je to veoma uspešna priča. Hteo bih da se zadržim još na jedan segment postojanja ovog kulturnog umetničkog društva, pošto kada odlazimo van Republike Makedonije, kada gostujemo širom Republike Srbije, mi na najbolji način predstavljamo ne samo naše kulturno-umetničko društvo, nego predstavljamo i opštinu iz koje dolazimo. Sa ponosom svima i svuda kažemo da smo iz Kumanova i da smo iz Makedonije, a u repertoaru kulturno-umetničkog društva Srpski vez postoje i 2 koreografije, to je koreografija igre iz Makedonije i koreografija igre iz Kumanovskog kraja, koji su na naše zadovoljstvo veoma dobro prihvaćeni od strane domaćina i od strane drugih učesnika na nekim manifestacijama na koji smo se pojavljivali. Druga nevladina organizacija, Srpska zajednica u Republici Makedoniji, ja bih se tu malo zadržao više na regionalni odbor u Kumanovu, je organizacija koja je na neki način brend u druženju sa Srbima, u obeležavanju bitnih nacionalnih praznika Srba, u obeležavanju bitnih verskih datuma, tako da ne postoji čovek u Kumanovu koji ne zna šta i kako radi Srpska zajednica u Republici Makedoniji. Ja bih tu nabrojao samo par manifestacija koji su onako baš prepoznatljive za rad Srpske zajednice u Kumanovu. Počeo bih od lomljenja česnice u znak Badnjeg dana i početka onih badnjih praznika, gde svake godine kum priprema postnu trpezu, gde se družimo i poželimo sreću i blagostanje u praznicima i danima koji dolaze. Onda jedan od najstarijih u Kumanovu događaja, to je doček
pravoslavne nove godine i srpsko veče, gde se okupimo i uz goste iz Srbije na najbolji mogući način proslavljamo doček pravoslavne nove godine. Onda najbitniji datum za nas Srbe u Republici Makedoniji, to je 27. januar, dan Svetoga Save, nacionalni praznik Srba u Republici Makedoniji, koji za našu sreću i veliko zadovoljstvo je opšto prihvaćen među svim Srbima u Republici Makedoniji i uopšte u svetu. Mi imamo tu privilegiju čast da Svetog Savu praznujemo kao nacionalni praznik. Imamo Svetosavske dane, Svetosavsku nedelju i danas na naše veliko zadovoljstvo širom Republike Makedonije, počevši od Tetova, Gostivara, Bitolja, Rosomana, Staronagoričano, Kumanovo, Skoplje, organizuju se brojne manifestacije povodom Svetog Save, velike Svetosavske akademije gde prisustvuje i veoma često i sam državni vrh Republike Srbije i Republike Srpske. Onda bih tu pomenuo dva malo neprijatna datuma u istoriji Srba i srpstva uopšte na ovim prostorima, odnosno u našoj blizini, dan sećanja ili početak bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, nešto što iz ove distance nikad nije trebalo se desi i mislim da je velika tragedija to što se desilo. Onda odbeležamo još jedan datum, to je isto dan sećanja, odnosno početak fašističkog napada na prostor bivše Kraljevine Jugoslavije na ovim prostorima. Znači, u blizini Kumanova nalazi se jedan spomenik koji je udaljen samo na 3 km od centra grada. To je spomenik palim avijatičarima, avijatičari koji su bili sastavni deo vazduhoplovnih snaga Kraljevine Jugoslavije, vojske Kraljevine Jugoslavije, koji su među prvima tog 6. aprila stupili u otvorenu borbu protiv mnogo jačeg, mnogo brojnijeg, mnogo tehnički jačeg neprijatelja, u ovom slučaju fašističke Nemačke, i naneli među prvim na prostoru Balkana gubitke fašističkoj Nemačkoj. Već u prvim satima te bitke došlo je do obaranja 3 nemačka aviona i nažalost nismo uspeli da dobijemo saglasnost lokalne administracije. Nažalost nisu ni savjetnici u Savetu opštine podržali ideju i amandman koji sam podneo da se ovaj datum uvrsti u kalendar za obeležavanje kulturnih manifestacija u opštini Kumanovo, ali mi smo tu i taj dan idemo, palimo sveće da odamo počast tim hrabrim ljudima. Moram da kažem da našim skromnim finansijskim sredstvima, podrškom naših članova i simpatizera koji su pomogli da se ovaj spomenik dovede u red, da se na neki način prilagodi, da tamo kada odu ljudi to izgleda mnogo bolje nego što je bilo prethodnih godina, zahvalnost omladinskoj organizaciji koja svake godine održava taj prostor oko spomenika. Mislim da je krajnje vreme da i ovaj objekat i ova manifestacija bude uvrštena u kalendar vezan za kulturne manifestacije opštine Kumanovo, a da i opština Kumanovo mora i onaj sektor za kulturu malo više da promoviše ovaj spomenik. Ja sam siguran da kada bi se ovaj spomenik nalazio u blizini neke druge opštine ili u sastavu neke druge države, da bi od toga mnogo bolje napravili, mnogo bolju priču bi napravili ljudi koji vode te opštine. Dobar je početak što je u okviru sajta Posjeti Kumanovo ovaj spomenik uvršten gde je data lokacija na kojoj se nalazi. Druge manifestacije koje organizuje srpska zajednica u Republici Makedoniji je tradicionalni vidovalski turnir, koji je u ovom momentu najjači turnir u opštini Kumanovo, najbolje organizovan turnir u opštini Kumanovo i turnir koji je najposećeniji od strane gledalaca u krajnjoj liniji. Onda imamo sada ponovo pomenuću Kulturno-umetničko društvo Srpski ves i 2 do sad održana prelepa godišnja koncerta. U pripremi je sigurno i ove godine 3. godišnji koncert i na kraju otprilike taj kalendar dešavanja se završava pomenom palih boraca na spomeniku Zebrnjak u opštini Staronagoričano povodom početka kraja vladavine Osmanlija na ovim prostorima. To je otprilike ono što mi radimo, to je veoma veliki obem naših
манифестација која одбележавamo и тоа е моментот када некати болji датуми, некати они други датуми су календар наше организација. Што се тиче до финансиската подршка, така? Да, што се тиче финансиски подршке, морам да истакнем да имамо огромну подршку Министерства културе када су у питању ове манифестации и да у овом тренутку када не би била подршка Министерства културе, сигурно би били у проблему да све ово одбележимо на најбољи могуќи начин. Што се тиче подршке сектора за културу у оквиру општинска администрација у Куманово, на жалост још увек немамо неку осетнiju помоќ, могу слободно кажем да национални празник Срба Свети Сава досад никада не ни на кој начин био помогнут, што мислим да се у периоду кој следи мора кориговати. Господине Николич, нели како советник, кажете ни дали Советот на општина Куманово работи конструктивно? Видите, морамо да признамо. Чињеница е да е овај сазив Savет општине Куманово еден од најквалитетних у свим досадашним саветима општини Куманово. Сама чињеница да сме одржали 49, ако се не варам, 49 седници Savет општине и чињеница да смо имали и неколико ванредних седница, показуе висок степен конструктивности свих саветника и свих политичких странака кои су заступljene у Савету општине. Ми као саветници Савет општине Куманово можемо донети и изгласати најболje предлог одлуке, најболje годишње програме за функционисање у општини, али ми нисмо у могуćности да одлучимо о томе кој ќе се, када и на кој начин проекат реализовати. Ту могуćност у овом случају у нашoj општини има градоначелник и администрација на локалном нивоу. Ми као саветници из Демократske партije Срба и као саветници из коалиције за болju Македонiju кои смо у овом сазиву делуемо како опозиција, показали висок степен конструктивности када смо све што е било у циљу подобојшање квалитета живота наших суграѓана. Дали е то долазило по предлог локална администрација, дали е то долазило по предлог неких јавних предузеќа. Ми смо све то увек поддржали само за побољшање животних услова наших граѓана на територију читаве општине Куманово. На жалост, са друге стране, сви предлози, скоро сви предлози, сви амандмани, све добри идеи су биле одбиене или нису биле прихватјене од стране владајуче коалиција која е на снази у овом Савету. Кога сме кај седниците, ева да ја спомнеме баш последната 49-та седница, која што беше проследена со многу жестока расправа од страна на советниците, председателот на Советот на општина Куманово, градоначалникот. Може ли еден ваш краток коментар и ваше мислење во врска со овие расправи кои што беа на седницата? Видите, последња седница која е одржана е показала да и дискусија поединих савета кои су састани део власти, владајуче коалиција у општини Куманово, е показала да сви ових година уназад, говориме од 3 години од када е овај сазив Савет општине Куманово, показува да смо ми апсолутно цел и овај период били управо када смо говорили да поедина јавна предузеќа не обавljaju посол на најбољи могуќи начин, не пружају сервис граѓанима на најбољи могуќи начин, да градоначелник и општинска администрација нису најагилни у решавању акутних проблема у општини Куманово и у побољшању живота и услова живота наших граѓана. Не бих улазио поединачно анализу поединих саветника, али е пред свега, изнад свега, доказ да смо ми као опозиција били скоро увек у праву када смо говорили да стање у општини Куманово не е баш на завидном нивоу. Социјалдемократскиот сојуз со години е нели на власт во Куманово. Граѓаните од една страна го обвинуваат градоначалникот и локалната самоуправа затоа што градот многу слабо и споро се развива, од друга страна локалната нели власт се правда дека немаат пари затоа што централната власт не пушта пари на општина Куманово, односно владата работи селективно според нели зборовите на
градоначалникот. Што мислите, каде е проблемот во соработката помеѓу централната и локалната власт во Куманово? Да би сагледали право ситуација у општини Куманово и стање кое имамо на терену, не треба човек да се бави политиком. Не треба бити упуќен у сва дешавања која су моментално актуелна општини Куманово. Граѓани наше општине и града Куманова желе да виде град у што болем светло. Граѓани желе да се јавна предузеќа старају ономе што треба да пруже сервис граѓанима наше општини. Ја не бих улазил у то дали у коликом обему е сарања измеѓу централни и локални власти. Да би се таа сарања остварила, може да постојат и добра волја са обе страни. Али оно што е евидентно, оно што се не може сакрити, оно што се види голим оком, јесте да не може се вечито тражити оправдање и окривљавати друга страна када се у питању нереализовани проекти, када се у питању нерешавање акутних проблема кои су евидентни у наше општини. Не може се тражити оправдање када имамо ситуација да немамо ни еден пешачки прелаз обележен у наше општини, што доводи у опасност све наше граѓани, без разлику дали су они наши најмлаđи суграѓани или су најстарии, онима кои е потребна помоќ во овом тренутку највише. Не може се тражити оправдање када погледате да у општини Куманово не постои нити една табла која ќе путника намерника, онак кој жели да доđe у општину Куманово и да погледа sa чиме ми то располажемо, да види наша културно-историска места, ви немате нити едну таблу која ќе их упутити у ком правцу и где наći оно што траше. Не постоje табле са надписима у ком правцу е спортска сала, у ком правцу е најавljeni затворени базен, у ком правцу су цркве, у ком правцу су џамије, музеи, у ком правцу е општина Старо Нагоричан, у ком правцу е општина Липково, где постоje велики број места кои се могу посетити и кои би били интересантни за посетиоце у овом североисточном делу Македонија. Не може бити и оправдања да оно што многи кои пропутуju низ Куманово, да не постои нити една табла која на неки начин пожели добродошлицу у општини Куманово и када напусте општину Куманово пожели им среќен пут. Тако да све ове тврдње и за све ово стање у Куманово крив неко други, мислим да не е утемелено. Тако да мислим да е крајње време да се мало свеснije и мало боле приступи у решавању ових горучих проблема во општини. Владата на Република Македонија изминативе денови најави изградба на 2 индустријски зони во Куманово. Што ова би значило за економскиот развој на Куманово и за огромната бројка на невработеност која што постои во општина Куманово? Видите, тоа е добра вест. Мој лични став по овом питању е да влада Република Македонија мора што прекренути у реализацији ових најавлених индустријских зона и да у нима доđe неки бренд кој ќе упослити велики број наших суграѓана. Тоа е за поздрав и мислим да ќе тоа многоме олакшати живот и поболшати укупну економску ситуација во општини Куманово. Влада Република Македонија е у периодима кои су и за нас направила велики број добрих мера, донела сет мера којима стимулише запошлјавање младих људи у домаќин предузеќима, посебно у средњим и малим предузеќима. Наиме и сам податак последњи sa kojim je izašao Državni zavod za statistiku pokazuje da je broj nezapošljenosti momentalno u Republici Makedoniji nešto ispod 25%, što je u ovom trenutku možda najniži nivo od osamostaljenja Republike Makedonije. Mora se poraditi, moramo svi poraditi na tome da što više ljudi budu zapošljeni u Kumanovo i da Kumanovo dobije ono što zaslužuje u ovom trenutku. Кога сме кај владата и централната власт, што сработи централната власт изминативе години конкретно за Србите во Куманово? Видите, морамо бити искрени. Када би почели да набрајamo све оно што су Срби, Демократска партија Срба у сарадњи са владом Републике Македонија учинила
za Srbe kada već pominjete Kumanovo. Trebalo bi puno vremena da sve to nabrojimo. Ja bih se držao na dve stvari. Prva stvar je već pomenuti spomenik na Zebrnjaku i odlukom Vlade Republike Makedonije je dozvoljeno da se na neki način restaurira, na neki način da se sanira spomenik na Zebrnjaku koji je bio u izuzetno lošem stanju i Vlada Republike Makedonije potpomogla i obeležavanje 100-godišnje Kumanovske bitke. To je za nas Srbe u Kumanovo bio događaj velikih razmera. Mi smo tada bili centar svih dešavanja Srba u celom svetu. Svi oči svih Srba u celom svetu su bili upereni na 100-godišnju Kumanovske bitke i na Srbe u Kumanovu. Sama činjenica da na 100-godišnjici Kumanovske bitke je došao ceo državni vrh Srbije, počevši od predsjednika, premijera, onda predsjednik Republike Srpske, što je izuzetno dobra vest tada bila i za pozdrav, onda svi Srbi koji vode političke stranke u bivšim jugoslovenskim republikama je dovoljan pokazatelj svega što je urađeno po povod 100-godišnje Kumanovske bitke. Ja bih iskoristio prisutnost i gledanost vaše emisije da kažem da na jednoj od posljednjih sjednica Vlade Republike Makedonije odlukom Vlade i dogovorom sa našim kulturno-umetničkim društvom, tako bih rekao, Srpski vez, je u Domu kulture ostupljen jedan prostor koji će u mnogome doprinoti za rešavanje svih onih propratnih problema oko toga gde i kako da funkcioniše Srpski vez, rešit će nam velike probleme. Prostor nam je ostupljen na korišćenju narednih 10 godina. Mislim da će to biti centar svih dešavanja, posebno kada je u pitanju Srpski vez. To je ukratko ono što je Vlada Republike Makedonije u saradnji sa našom partijom i sa našim nevladinim organizacijama doprinela za Srbe u Kumanovu. Gospodine Nikolić, според вас, има ли време за прочистување на избирачкиот список и регулација на медиумите доколку изборите се одржат на 5 јуни? Гледате ли вие излез од политичката криза? Един излаз из ове политичке кризе е да се избори спроведу сада sa ovim obnovljenim datumom, to je 5. juni. Ne vidim drugi način kako bi se na što brži i na što bolji način izašlo iz ove političke krize. Što se tiče izbiračkog spiska, mislim da ne bi trebalo da predstavlja problem da se izađe na sledeće parlamentarne vanredne izbore. Mislim da moramo da izađemo na izbore kako bi stavili kraj ovoj političkoj krizi, da damo mandat građanima i da oni na jedan najdemokratski način, slobodnom voljom, pokažu kome će dati mandat i da ih vodi u naredne 4 godine. Освен што сте советник, нели во Советот на општина Куманово, вие сте професор по физичко и здравствено образование, но и 2 пати досега прогласувани за најдобар професор во училишен спорт. На што се должеше ова признание? Да, тако е. Значи, у основној општинској школи Толи Зордомис радим 8 годину заредом и за ове 7 години кои су биле jedan moj lični karton kada je u pitanju profesorski, tako bih rekao, zanat. Izabran sam od strane profesora fizičkog i zdravstvenog obrazovanja za najboljeg profesora u školskom sportu, što je za mene značilo izuzetno puno. Znači, najbolje se osjećam u domaćoj atmosferi kada sam u krugu svoje porodice. Drugo mesto gde se osjećam toliko ispunjenim je upravo na mom radnom mestu kada sam među učenicima u sportskoj sali na sportskom igralištu. Dajem sve od sebe da sve ono što znam na najbolji mogući način prenesem učenicima i da najlakše savladaju sve ono što profesor pokaže. Tako da nesebičnost, celosna i celokupna posvećenost poslu koji se bavim je, mislim, dao rezultate da budem 2 puta izabran za najboljak ili, kako da kažemo, najuspešnijeg profesora u sportu. Ali tu moram da kažem i da se zahvalim i mojim kolegama, profesorima fizičkog i zdravstvenog obrazovanja u mojoj školi Toli Zordomis, koji je jedan strašno dobar tim koji funkcioniše zajedno, kao tim koji donosi rezultate.
Moram da kažem da su moje kolege isto tako proglašavani uspešnim sportskim radnicima. Na moje veliko i njihovo veliko zadovoljstvo naši učenici su redovno bili proglašavani učenicima, najboljim učenicima u školskom sportu. Evo, danas je jedan od učenika u našoj osnovnoj školi isto tako proglašen za najboljeg mladog talentiranog sportistu. Tako da naša škola je i 3 puta zaredom bila proglašavana i za najbolju sportsku školu u opštini Kumanovo. Tako da je sve to rezultat rada koji zajedno sa ovim timom profesora imamo u školi. Каков е вашиот општ став за училишниот спорт во Куманово? Имаат ли учениците услови за изведување за реализација на часовите по физичко и здравствено образование? Ja bih počeo sa odgovorom na vaše pitanje За училишен спорт. za školski sport, tako što Savez za školski sport u opštini Kumanovo je dobar primer kako treba funkcionisati jedno udruženje, jedan savez. Nesebičnom i mukotrpnim radom svih profesora fizičkog i zdravstvenog obrazovanja, posebno predsednika i onog tesnog rukovodstva Saveza za školski sport, sa mnogo samoodricanja, sa mnogo entuzijazma, danas je Savez za školski sport najuspešnija priča u opštini Kumanovo. Sama činjenica da u okviru školskog sporta članuju svi profesori fizičkog i zdravstvenog obrazovanja u opštini Kumanovo, tako da svi, odnosno sve škole, bez razlike da li dolaze sa nastavnog jezika na albanski, makedonski ili srpski jezik, sve osnovne i srednje škole su sastavni deo ovog Saveza za školski sport. Moramo da kažemo, da istaknemo da je školski sport najbolje organizovan, da po broju manifestacija i po broju održanih utakmica je daleko ispred svih ostalih zajedno u opštini Kumanovo. Što se tiče da li postoje uslovi za održavanje časova fizičkog i zdravstvenog obrazovanja, tu moramo da pohvalimo i samu opštinu Kumanovo i Vladu Republike Makedonije, koji su bili nesebični u izgradnji sportskih sala u opštini Kumanovo, tako da imamo 2 sportske sale koje su izgrađene u srednjim školama, u srednjoj školi, ekonomskoj srednjoj školi, u poljoprivrednoj srednjoj školi. Izgrađene su 2 velelepne sportske sale i u osnovnim školama, osnovna škola Karpoš i osnovna škola Magdalena Antova. Tu su više funkcionalna igrališta na otvorenom, u školi 11. oktobar, škola Braća Ribar u Tabanovcu. Tako da uslovi koji imaju profesori fizičkog i zdravstvenog obrazovanja u ovom momentu su na zavidnom nivou. Може ли да ни кажете и објасните како влијаат спортските активности врз развојот на децата? To svi znaju. Znači, bavljenje sportom je garant za dug i zdrav život. Posebno kada je u pitanju najmlađa naša populacija, bavljenje sportom je neophodno. Zato što ako se ne bave sportom, onda postoji velika opasnost od nekih deformiteta, ravna stopala, deformiteti kičme i da ne nabrajamo sve to. Odlukom Vlade Republike Makedonije 2007. godine je uveden 3. čas obavezni u nastavi u osnovnom obrazovanju, što je u mnogome doprinelo poboljšanju situacije kada su učenici u pitanju. Ovo vreme u kojem danas živimo, vreme tehnološkog napretka, vreme kada se sve manje krećemo, vreme kada nam je sve dostupno sedeći u fotelji, i mislim da bavljanje sportom je, da li profesionalno, da li rekreativno, od izuzetnog značaja. Posebno naša najmlađa populacija mora da krene što više, ne mora to da bude vrhunski profesionalno bavljanje sportom, rekreativno, pešačenje, vožnja bicikla, jednostavno šetnja, i što više zdrav život je garant za bolji razvoj naše populacije. Ево пред самиот крај на емисијата да ве прашаме како ја оценувате работата на Општинскиот сојуз на спортови. Нели досега зборувавме за училишен спорт, но еве да кажеме неколку збора и околу вашето мислење за работата на Општинскиот сојуз на спортови. Видите, ако смо мало пре похвалили општински школски спорт, то не може да важи за Општински савез за спорт, кој е капа свих ovih opštinskih saveza, u čijoj je ingerenciji rad sa klubovima i tako dalje, i tako dalje.
nažalost, još uvek nije prevladalo dovoljno svest u Opštinskom savezu za sport kada su u pitanju klubovi, da li se takmiče u kolektivnim sportovima ili klubovi i pojedinci koji se takmiče individualno. Mislim da malo odnos nije korektan. Svi mi u Kumanovu navijamo za košarkaški klub Kumanovo i svi želimo i željno očekujemo da jednog dana budemo svedoci jedne titule, bez razlike da li je to u Kupu Makedonije ili u državnom prvenstvu Makedonije. Ali ne može se favorizirati jedan klub ili jedan sport na račun svih ostalih. Unazad godinama neki klubovi u Kumanovu su nepravedno zapostavljeni. Ja bih iskoristio priliku da na neki način napravim paralelu između dva sportska kolektiva u opštini. Imamo ženski rukometni klub koji se takmiči u najjačoj ligi i je isto tako u ovom trenutku na 3. mestu, koji ako bude ostao na 3. mestu do godine takmičit će se u evropskim kupovima. I imamo košarkaški klub Kumanovo koji isto tako u momentu na 3. mestu. Odnos pomoći Saveza jednom i drugom klubu je neuporedljiv. A samo za poređenje u košarkaškom klubu Kumanovo veoma je mali broj zastupljenih naših igrača. Kada vam kažem naših igrača, mislim na igrače koji su naši kumanovski igrači. A kada pogledamo ženski rukometni klub, vidjet ćete da nemamo niti jednog stranca. Kada kažem stranca, mislim na igrače koji dolaze iz drugih gradova naše države. Nemamo niti jednog koji dolazi iz nama susednih država. Svi igrački, ceo igrački pogon je sastavljen isključivo od naših devojaka, naših. Na moje zadovoljstvo i veliki broj tih devojaka su bili moji učenici. Tako da mislim da Opštinski savez mora ta sredstva malo ravnomernije da raspoređuje. Ja bih javno iskritikovao rad Saveza a pohvalio bih atletske klubove u Kumanovu koji su apsolutni prvaci, posebno atletski klub Kumanovo je apsolutni prvak u svim kategorijama u Republici Makedoniji. U poslednjih 3 godina treneri, takmičari su neprikosnoveni kada je atletika u pitanju. U ovom trenutku imamo 13 ili 14, nisam baš siguran, nosioca državnih rekorda koji su naši sugrađani. Ovog ljeta je održana prva Evropska olimpijada u Baku, Azerbejdžan. Mi smo imali iz Kumanova 4 predstavnika koji su bili deo ekspedicije u Azerbejdžanu. Opštinski savez za sportove nije našao za shodno da ih promoviše, da pozove medijume, da sa njima popije čašu vode i da im poželi srećan put, što je nedopustivo. Kada već nisu znali da to urade, kada su odlazili na dalek put, gde su na najbolji mogući način prikazali i državu i grad, onda su to mogli da urade kada su se vratili sa strašno dobrim rezultatima. Imamo, ne bih sada govorimo o imenima, imamo osvojeno 4. mesto na ovoj Evropskoj olimpijadi. I kada su se vratili ponovo nije proradio svest da se skupi taj mlad svet i da im se oda priznanje za ono što su učinili za Kumanovo, ono što su učinili za Makedoniju. Da ne govorimo o biciklističkom klubu Velo M, koji je isto tako apsolutni prvak u Makedoniji u svim kategorijama. Da članovi ovog kluba su osvajači prvih poena, prvih bodova u svetskom kupu, to je veliki uspeh. Tako da možda bi trebalo cela emisija kada bi ređali sve ono što imamo u Kumanovu, a koje je nedovoljno propraćeno od strane Saveza. Ako imate situaciju da sve ovo što sam rekao posebno za atletski klub, da nemaju nikakvu finansijsku pomoć opštine, odnosno opštinskog saveta. A imamo strašno talentovane, dolazi se u opasnost da ti mladi ljudi na prvu bolju ponudu nekog drugog kluba napuste grad i počnu da predstavljaju neki drugi klub ili neku drugu opštinu. Tako da mislim da je krajnje vreme da Opštinski savet za sport bude podjednak za sve sportske kolektive u Kumanovu. Treba se uraditi plan po kojem će se deliti ta sredstva. Istini za volju ta sredstva su skromna, ali onda sa onim što se raspolaže
треба се адекватно поделити свима, а не да еднима се даја скоро све, а другима ништо или веома мало. Господине Николиќ, благодарам што издвоивте време да бидете дел од емисијата Став. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и во наредниот период. Хвала и вама, задоволство е било мое. Увек када будем позван, радо ќе се одозвати ваша телевизија. Благодарам уште еднаш, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.